sikian didiang. Mangnane didiang pedang tangkil liriki ning ajeng Paluh Cokor Dewa. Menawi wonten wacana sanes syarat pacang ketibaring sikian didiang. Mangnane antaran didiang pacang mari dap-dap daging paucanan Paluh Cokor Dewa. Aing durusan niki sikian didiang Ratu Agung. Sing lempas saja buka bibi dekap semang ne janik lah nauhin dewek bibine pangsi detangkil diajak doning syarat saja kain gelah lakar mewirasi kelawan ini iring langlah bibi inggih hening asapunika Ratu Agung iring durusan. Mangan bekerja dadi adenyen kayon gelah lakar nyesel yening gelah eling kapining pariun lukane sebeli saja lawas tidak nakiling sir ibun gelah subenilar gelah dewa kiwa lepang bapian yai panjak bekerja kitu masih suecan ide yaci kapining gelah subengawat tuang anget kayon gelah suweja kayon ide yaji ngrorohang gelah biang kualu tunggu dadani mewalik pipi sedada jejah kayon gelah Ratu Agung istri dados nenten simpang sekali wecanan Paluh Cokor Dewa punika Ratu Agung maka sami taler sampun tatas antuk tidiang sampun api kuentenan Paluh Cokor Dewa dikiring puri Ratu Agung sakewanten ritepengan mangkin banget didiang lungsur ing Paluh Cokor Dewa sampun angkarinekan punika angin kayon Ratu Agung istri menawi sampun sancita karman Paluh Cokor Dewa ngemangguhin asapuniki pemekasane mangkin paswecan ajung Paluh Cokor Dewa aksi kali pangbaktenipun ipanyak taler aksi Ratu Agung istri manah didiang sane mangkin pacang iringan angan Paluh Cokor Dewa merika kaudiana ngelila cita dumugiri sampun irawiri kering udiana dumadak sehananing dukitan pikayon Paluh Cokor Dewa punika Presida Purna Ratu Agung sampun api ayo didiang iya ning kitu aduh bibi ini sedang melawas saja bibi kayon duaning uli di telun jani ingurah sing ada tangkil kapining gelah nyenawa sembangane jani ngurah sebenyantos sang gelah dituju diana pang dekaset iringan gelah bibi inggih iring asapunika iring terus yang memari paman tangkil Gustin pamane nak hijau dosipun bengong kemudian tumen jani paman gengsi buka itu tangkil sampai lagi dan kemana kalau nanti yang baruan dia makanan nak beli ngudiang bengong Ida Agung istri ngenika ken beli tadi newek kena beli tangkil nenek nama itu kon malu kene ilo uno apa to uli sembangan dong irengan Ratu Agung istri di udiana do dadi tumen tandrong pedakone ken tiang sing jemara uli semangan mula sedata tiang irengan Ratu Agung istri sing man irengan lo pijo-pijo uli tuni sing man nak ken beli makesiap kaden beli Ratu Agung istri mo kaneng ditu sedungkur Gusti Ngurah Gusti Ngurah nganeng anak lo ngebot ngelinggih sepeda motor baru menang kajang ngoweng mau sang lakar kok jeluk gebet yang bibih beli ngortona ngorta ngane sing-sing Ratu Agung istri makaneng matan beli ini selong ingat kang uli duri tuh beli percis Ratu Agung istri kan beli bengong sak mau pangan sajan tuh di sajan tuh di ini
beli lo ngiring bagong istri nak loh nyene gandeng ke Gusti Ngurah tuh. Yen sajan kita tuh tadi lengah beli. Lengah kengken. Jekebek kedeng nih loh tuh. Pang jekulung nasno leng diona. Borang ona ngebot. Yen cang ngedang nak ngebot sing cang bangko pai dona tuh. Sajo. Weh lo. Engken. Ane bengong beli. Apa tuh? Gelot tuh bangkiang Gusti Ngurah. Kenjel molo tuh. Pesano metumpok kene batis megane. Beli duri na percis ke cara dua agung istri ngena. Siseng beli medas yang santu. Apaan itu percis itu beli? Bot. Pantu ngajak lauli dulu. Saking ungkot percis cokor dewo pangihin titian. Apa nih Pantu Bang? Patah santu saking ungkor. Silet percis saja jet. Ordo apa tuh? Silet percis saja jet yang mula patuh besik tuh tawang. Silet wagong istrine. Jet jelma loh ne belar tuh. Jelma belar kita orang silet medur temo engso tango jet ne. Oh gitu kena beli ngordo. Ajan. Apaan biar patuh beli? Sukrot. Oh ne. Nah, tuh aja bawa patuh aja rambut gitu jadi ordan beli ya. Dan aku yu lo. Mantu. Jadi introspeksi ke dalam dirimu sendiri. Yen loh cerita ngelah tunangan cara Gusti Ngurah, asing mecunguh na loh saup ganeng kengken kenah loh perasaan loh kengken. Di cek cengah pasangan beli beli. Di kengkennya kajak Indren nasne muka dado, pang mati, pang sapeh, pang patuh. Pang sapeh lu pocol. Ke dalam dua agung istri, len keres, len keto tas Gusti Ngurah. Sajan beli Subakti. Yes, Subakti saya ngedong beli matur. Yen kita mau penak dan Gusti Ngurah mah ireng dini met yang malu ireng ini. Yang Gusti Ngurah pernah. Man? Neloh kali beli. Kemudian. Yen bakat ke gunol bok nam kejampang sing juari nengok ke meswan. Kalau bang Sajana, mau ngalen mah. Siang pamit. Iya sapun itu punikira dua agung. Depan di sebelah santai. Buya lehing setu. Apa ngajian titiang lungsur gang renus silang. Priyantukan wau titiang boleh tangkir yang akan ledangan. Pelangane Jani ane sandang tiang gelanting ada sing benda nang demo. Mapan tiang merasu selawas tiang murid tiang sempatung barang-barang memarakan aja mau pinatu penyeruan rumawanan sekadi tiang sing ada rasa let sing ada rasa kimut lakar metakon deket ukudan mobil. Yen mau onas tuturin dia apa mawanan itu dua bung istri mengaku itu baru tiang kangen yen biasanya tahan sih itu mengaku itu kasih kan untuk debat Udah beli. kan kayak nemu kayak milu gitu nah Ya ini kemana ada di tiang? Riki sina wetan bebai bongol.
Yen nak nengil tuh kena bae bongol. Nih, tan mau kita mau sop jenake capat nget siap. Sekan gitu nih. Mirip. Misi Sekan mirip. Ya kene. Napi. Nyenawan Nggih, sing kekitu ceratur pamane menapi makin. nang paman matur. Jangan. Ket lian paman matur itu kayun mau ucana. Ring itu. Yen sing kayun mau ucana. Kek kakonen. Dijak gitu. Mene. Nggih. Supaya para kedua gingsir kita udah tagal pergi kamu. Para kedua gingsir, beda tagal pergi kamu. Para kedua gingsir, beda tagal pergi kamu. Wetan tanggal para kedua gingsir wau mriki. Terus gitu. Yang dijak mudakan kepet. Terus gitu. Ini kental nejit tak jenik ini. Peninggalannya lentik. Sibihnya manis. Pih. Renet gini kebiasaan sih. Ih, jegek deh. Nyaman di sini dong, Ustaz. Nyaman di sini ada bisa. Di sini bisa lali. Di sini nyaman di sini ada bisa lali. Di sini ada bisa. Yen mani-mani yen gedeg pasange adeng-adeng raos. Penyak kelapan tur maning penyak nyulur raose. Dia jang ngercep cerceng-ceng kebes. Tur maning yen bin mani puan bahasa pedek kangwang bibih kan kene nyeng itu nah. Dia kayak yang kelima kejang kebes yen keles lah nanti ya. Yen tanggung jawab. Dan Rama, Ya kano keles, waya atas keles, yang ngarep jawab. Ini tanggung jawab boyan keles. Kita mareng. Ampun becek kayune. Seneng kayune. Ngane nak lu persis cerita dua kong istri. atut. Kamu keceluk. Tur maning jadi patuh jer silip. Ya. Raos apa tuh? Hah? Nama kena meneng raos. Mekena sapun api di tiang. Napi. Sangkan bisa ngerausan tiangannya lu. Mulai sangkan mau numpuk kenapa kengken? Gusti, yen sekala mangihen yukti nenten di tiang Gusti. Men? Sakewanten di tiang purun matur kenten ring Gusti. Wit sangkaning parakan duwe gingsir sene wau boleh matur Eh? ngene dua istri. Iki sel lah ini. Nggih. Weh, ali mo. Gingsir. Wah, apa bagyo nih tepuk jak kado bagyo. Bagyo kene. Karena Gusti Ngurah mau picok-picok kenca. Si boy channel. Apa? Sekan. Sekan. Kang sing channel. Ih, jadi jane. Tiga tane jani. Nih. Hei. No ngelah mata gede-gede amun balon montore dengeng nih apa nih? Adot dan Lak tak muncul nih. lanying mangan. Yenane lanying tur maning ngane mangan nih ngorok pang pamane iki. Mati. Mati, mulai sana malah. Gusti. Gusti. Ki emen gusti-gusti nih. Gustai. Melang ngomong kengken. Gusti alon-alon numun ye, alon-alon. Wau dijang mangen katgo ne puniki semono saking sarung jadi. Men, Katgo ne puniki jege angel madam impun. men, Aduh Gusti Ngurah. Papanipun jatmo corak rumah sati cengbrong titiang lah nyamuipun netan sana katgo ne puniki angel ngamadem jatmo cacak. men hitungan pamane kengken. Banyak titiang upotek mapan titiang nyamu. Nah
yen gitu jatuh pamane suk semua tiang. Nih, Walau bukti yang nih, deras kan? mangkin. Bener. Nih, Bang tahu aja nih asal. dan mau bukti. Ye. Bo mati. Dan Men? Bagi. Sing modaya, Cak. Tekan kebiasaan cai ini. Ngemela buku cai ini manis. Mau ini dia dua isi. Sing nyak mau kakungan niko. Pangkuto dan Gusti Ngurah Subo mau takon. Nasi mamancine, bas besro pang solas. Nek kini kan pelajar ki memarakan. Senjata lek jak. Jadi ngalang mah, biang. Siap. Wah, cenik. Lu, dia Jang Milu terlibat tawang. pemilu lah terlibat ini wah baru lo ngotot. Weh, weh. Engket. Gisi yo, pak saya nggak lain. Oh, sedul. Ayo, gisi